Helo a croeso I Amser Stori Tonya. Diolch am dod nôl. Heddiw, dyrau ni ffeindio allan beth sy'n digwydd I Gwydd eto. Felly stori heddiw yw Gwydd ar y Fferm gan Laura Wall, addasiad gan Jill Saunders-Jones. Mae Sophie a Gwydd yn mynd ar drip ysgol i'r fferm heddiw. Mae mam a Sophie yn paratoi picnic I fynd gyda nhw. Yna mae Sophie a Gwydd yn gwisgo welis ac yn mynd I aros am y bws gyda'r plant bach eraill. Mae llawer o bethau i'w gweld ar y daith. Ond nid oes llawer o ddiddordeb yn yr olygfa gan Gwydd. Mae pawb yn edrych ymlaen at weld yr anifeiliaid. Yn gyntaf, maen nhw'n chwarae gyda'r cwningod. Ffwrdd â nhw wedyn I fwydo'r ŵyn. Yna I gyfarfod â'r ciwion bach melyn. Mae Gwydd yn teimlo'n drist. Mae'n cerdded I ffwrdd I eistedd ar ei ben ei hun. Ond mae Gwydd yn eistedd ar nyth o wyau. Ac mae'r iar yn dweud y drefn. Honk. Splash! Mae Gwydd wedi rhedeg I mewn I bwll mwdlyd. O diar, mae ei blu yn fwd I gyd. Soch, soch. Mae Gwydd yn gweld y deryn glas mawr. Mae'n gwisgo het bliog ddigri. Mae cynffon liwgar y paen yn rhoi braw I Gwydd. Ac mae'n rhedeg I mewn i'r fuwch. Erbyn hyn, dydy Gwydd ddim yn siŵr os yw'n hoffi'r fferm o gwbl. Ond aroswch, beth ydy hwnna? Gafr. Mae'r afr yn gwenu at Gwydd, a mae Gwydd yn dilyn yr afar gyfeillgar. Maen nhw'n gweld ceiliog yn canu ar ben y ffens. Cock-a-doodle-doo! A mae'r ddau yn canu can wirion gyda'r ceiliog. Meh! Honk! Helo, medda'r twrci. Gobl, 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 gobl. Ac mae'r tri yn dawnsio'n hwylog. Meh! Honk! Yna, maen nhw'n gweld Sophie yn sefyll gar llaw. O, dyna ti Gwydd. Dwi wedi bod yn edrych amdano ti ym mhobman. Tyrd, mae'n amser cinio. Mae'r afr yn dilyn Gwydd a Sophie. Mae pawb yn golchi dwylo, ac maen nhw'n eistedd I lawr I fwyta. O na. Ble mae'r brechdanau? Mae Ben, ffrind caredig Sophie, yn rannu ei ginio gyda nhw. Ar ôl bwyd, mae'r ffermwr yn mynd â'r plant o gwmpas y fferm ar ei dractor. Mae pawb yn cael reid ar y merlod. Honk! Meh! Yna, mae pawb yn chwarae gêm o guddio. Ond cyn pen dim, mae'n amser mynd adref.
Am ddiwrnod braf, medde Sophie. Honc, medde Gwydd. Diwedd. Cwestiynau. Rhif 1. Beth mae Mam a Sophie yn neud i mynd ar y fferm? Rhif 2. Beth mae Gwydd yn neud ar y bws? Rhif 3. Sut mae Gwydd yn teimlo ar y fferm? Rhif 4. Pwy sy'n rhoi braw i Gwydd? A rhif 5. Beth mae pawb yn chwarae ar y diwedd cyn i nhw fynd adref? Hwyl am y tro! Ta-da! Hello and welcome to today's Storytime with Tonya. Thanks for coming back. Today we're going to have a look what happens to Goose next. So this is called Goose on the Farm by Laura Wall. Today, Sophie and Goose are going on a school trip to the farm. Mum helps Sophie to make a packed lunch. Then Sophie and Goose put on their wellies and wait for the bus with the other children. There are lots of things to see on the way, but Goose doesn't seem interested in the view. Everyone's excited about meeting the animals. First, they play with the bunny rabbits. Next, they feed the lambs. And then they meet some fluffy chicks. Goose starts to feel left out. He wanders away to sit by himself. But Goose is sitting on a nest of eggs and the mother hen chases him away. Splash! Goose runs into a muddy puddle and now his feathers are covered in mud. Zach, zach, zach. Goose sees a big blue bird with a funny feathery hat. The peacock's colourful tail makes him jump. And he bumps into a cow. Moo! Goose isn't sure he likes the farm after all. But wait, what's that? A goat! The goat smiles at Goose, and Goose follows the friendly goat. They see a cockerel crowing on a fence, and they sing a silly song with him. Cock-a-doodle-doo! Meh! Honk! A turkey comes to say hello, gobble, 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 and they all do a funny dance. Meh! Honk! Then who should they see but Sophie? There you are, Goose. I've been looking for you everywhere. Come on, it's time for lunch. The goat follows Goose and Sophie. They wash their hands and they all sit down to eat. But oh, there are no sandwiches. Sophie's friend Ben kindly shares his lunch. After they've eaten, the farmer takes the children all round the farm with his tractor.
And everyone has a pony ride. Honk. Then they all play hide and seek. But soon it's time to go home. What a lovely day, said Sophie. Honk, said Goose. The end. Bye. Questions. Number 1. What does Sophie's mum help her to do to take with her to the farm? Number 2. What does Goose do on the bus? Number 3. How is Goose feeling on the farm? Number 4. Who gives Goose a scare? And number 5. What do they all play before they go home? Have fun.